Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tapos na po tayo sa pray natin sa Friday. Grabe, tingnan nyo yung maraming tao, grabe. So, alhamdulillah, tapos na po tayo. Yan na, magsilabasan na lahat ng mga tao. Katatapos lang ng pray. Sana makapunta kayo lahat dito. Lahat ng Muslim na nanalangin na gustong pumunta dito, sana makapunta po kayo lahat dito mga idol. Yan, nasa Masjidil Al-Haram po tayo, nasa Makkah. Mashallah, grabe ang daming tao. Okay, magsuko si Kaam, si Iyeme Painte, may bangsa temiya kan magsuko nito si Kaam, inshallah. Alhamdulillah, bang pa ini sab Kaam tapito tapaganti mag-umrah ko si kamihin sa last ni Painte si Jumaat si bulan Ramadan. Inshallah, bang pa ini sab tabot tabi bulan Ramadan pabalik do makapag-umrah kita pabalik dito si bulan Ramadan. Inshallah, tabarakallah. Ngayon palabas na kami kasi tapos na namin na ng pray. Inshallah, baka bukas pa kami umuwi niyan. O kinabukasan. Inshallah, kung may kasama kami. Yung kasama ko andun na sa Jeddah, so uuwi kami ng Jeddah ngayon, tapos baka punta kami ng Madina inshallah. Mashallah, grabe ang daming tao. Simula nung doon, nanggaling doon. Pero kahit mainit, live tayo kahit sandal. Ito pala yung kasama ko, si HM. Sakit ng paa ko. Shout out daw. Shout out muna. Siya yung kasama ko at saka marami kaming kasama. Nagkahiwalay na kami. Ewan ko kung paano na kami nagkita nito. Kasi ang daming exit dito. Baka doon na sila sa kabila nag-exit. Kami dito nag-exit. Bale, 5 kami. So, yung 5, bale 3 grupo. Nagkahiwalay lahat. Ewan ko na kung paano na kami nagkita nito. Grabe, mashallah, tabarakallah. Daming tao. Ito pa yung relo. Hindi ko kayo makita. Ayan yung relo ko. Ito tayo sa bilay. Ito yung, grabe, ang daming tao. Nawe dakon pito na ka mga dakon na siya pito pagay manaik duyan pariyata. Hatur siya sigawang siteng nga takay diata. Pito paluas na kam diretsa turo kami inin. Kalanggabi kami inin to. Yehey, alhamdulillah, tingnan niyo, grabe ang daming tao. Pero kahit mainit dito, gustong-gusto ko pa rin kasi lahat ng Muslim gustong-gusto talaga pumunta dito. Maraming gusto pumunta dito pero yung malayo, mahirap pumunta dito. Inshallah, magkalipas kami, 3 grupo. Limehin, manjari 2 magkalipasin. Mashallah. Yan ito na wa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Might. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashallah, tabarakallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sobra sa 10 po yung yung might, yung namatay, yung ililibing ngayon. Alhamdulillah, namatay sila sa araw ng Friday, Ramadan. Ayun.
Yung isang sasakyan na yon, bale dalawa yung tao, yung katao na nakasakay doon. So ilan yon? Ilang sasakyan yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin 12 yung yung namatay na ililibing ngayon. Alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. First time ko makakuha ng video na dumaan yung yung namatay. Tayo daw ko si live palabi pagbuwa matay niyan. Na ben share no dilaw sangin. Ini lah ite daw ko si live pinete ini na download te balik live ini. Masyaallah gak perlu muas kay manusiain. Yan, Banisnin, mashallah. Ayan pa. Antag di siya. Grabe, mashallah, tabarakallah. Ang daming tao. At saka first time ko rin mag-live dito sa Al-Haram. Kagabi, meron ba yon? O kaninang umaga? Kaninang umaga meron. Oo, yes. Grabe. Ang sisaw nga kapag live ko. Yan po, hindi pa matapos yung yung Al-Haram. Yung mga bubong niya. Mashallah. Ito na pinakaswerte na Ramadan. Pagka Friday na nakapag-pray ka dito. Okay. Panas manama, tawagan tiraw siya ini, bangintag ni. Mangga kasi paluwas. Mashallah. Daming tao. Buti dito tayo dumaan sa taas na makita natin sila. Pero yung problema, yung kasama natin dalawa, hindi nila alam kung saan lang labasan dito. Woi sige mayam kam live bang kam lepas tiya kami oto si inin takite bidinding inin tiya kami nan si inin si Harap Delos mayam kam live bang kami malepasian bang online pe kam bang niya pe signal bi ini beinin load cellphone bin niya pe load ne. Okay, payaman bi o tiya kainan si inin tiya kunan si inin. Magtutut kita piho parking. Kinaro ni ko. Intag kam. Mashallah dambuha ni kubaya piyo insyaallah amin. Insyaallah bang pa inisab kam tapitu Mardia Arabani. Insyaallah bang pa in kam kemon tapitu iye makakite video ko ininduk sime ga makakite iye himang pain ni sabta kitere bang pain murah-murahan tapi tu makapag umrah duk salta makapag haji taabot si bulan haji insyaallah. Alhamdulillah dumani sa pente pagano bang initong na bang ako alhamdulillah daran-daran na kuhat tapi itu insyaallah so kami kasawayan kun niya may sawe ko first time de duangan siya iya binoowe pito siya makumra insyaallah bang pain isab ka am tapi itu iya magangan-angan duk makapagniat duk basag duaanin baya pito magumra salta maghaji insyaallah bang pain ka am tapi itu kemon duk kemon may usbaku boote ka am kemon si dua bang pain ka am tapi itu kemon. Kemon may followers ko iye may makahati may bisarate may Muslim
Inshallah bang pain tapito makapag-umrah makapag-haji. Inshallah duk bang kam mag-apply si kami mag-apply in pito ka amhap. Pito ka amhap Saudiya pigi murah-murahan bang pito hap Saudiya tumapit kita to si Makkah alhamdulillah. Inshallah shout out Mardi galing kay Mardia. Pa shout out si amma ko iyo luo. Sineen amma nun Mardia Arabain shout out ko si amma ni. Ganain landung piu. Ambat na kan ni sila si ano si parking. Jadi gitu itu magkasuwa nih. Salam doa abos si Kaam lu. Oke, magsukul insyaallah salam doa rusab si Kaam. Oke nih, bye bye magsukul niya si Kaam Mardia shout out si Kaam. Duk shout out si Kaam viewers. Walo iye makakita si kitehin ko ito magsukul si Kaam shout out. Insyaallah bang pa inisab Kaam tapi itu murah-murahan paganti si kami. Bisan dumain bulan Ramadan haji ruisab masih pahalaanin bis bang kyo tapi itu mag-umrah insyaallah murah-murahan basa pabasagon binihat bin bang pa inisab Kaam tapi itu me tuan me dayang. Oke, magsukol si Kaam me kamalasa. Oke, bye bye. Means no halon arif insyaallah bosku insyaallah jan hajilun. Masyaallah. Oke, magsukol si Kaam kemon si iye makakita me viewers tenin. Insyaallah murah-murahan bang pa income tapi itu kemon makakita iye hinduk makapag-like to si kitainin. Bang pa income murah-murahan tapi itu paganti mag-umrah kwet kamihin. Duk demikian neng kami bang pa inisab kami tapi itu pabalik bang peng kita inurungan umul si taabot tapi pe bulan Ramadan pabalik. Oke, bye bye. Oke nih bos, syukurnya aja si Kaam si pamayambi no. Paluas si kami ko itu panas manamal. Gapin na pagtuli tahala kami di Ilaw Amman Riyadh. Pagge 10 oras inubas hapito tahala kay man Riyadh di Ilaw lisag telu teka kami tuo an si salung lisag ennem nike. Lisag ennem ni kami teka tuan si salung inubas dukot sa iyan kidlawan niyan gana lepas si Karu magbiyahe kidlawan niyan alhamdulillah teka isap kami pentetuga na ina-ine sampai ubos ni kami mag-umrah tiyan ni kami hapruma sa inin. Insyaallah murah-murahan taabot tabi pe bulan Ramadan pabalikin. Oke, bye bye magsukul ni si Kaam.